Igitondo cyiza mwese muhora mubana natwe hano umunsi ku munsi kuri Bivugwe TV, ndabasuje cyane. Wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi hano uri w'agaciro gakomeye cyane kandi ndabigushimiye mbikuye ku mutima. By'umwihariko wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nawe niba utarakanda subscribe wareba aho handitse subscribe ubundi ukadutera iyo nkunga ikomeye cyane kuko urabudufashe cyane kandi umunsi ku munsi tuzajya dora tubana mu makuru yose atambukana kuri ikaze rero mu makuru yacu agezweho muri iki gitondo, aho tugiye kurebera hamwe azindutse avugwa yaba mu Burundi ndetse no muri Congo. Byose kabisa reka tugende tubinyuzamo amaso. Icyo nkwibariza murimo muranyumva neza cyane, ndabibariza niba amajwi ari kubageraho 5/5, naho ibindi byo rwose tugiye kubirebera hamwe. Mwihangane mube hafi mu minota mike tugiye kumarana, ntago turi burambirane kabisa, rete tunarebera hamwe kugira ngo bitaza kudutwara umwanya munini kandi kugira ngo tutaza kurambirana kuri izi mikro. Reka duhite turebera hamwe azindutse avugwa mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko tugiye kwibanda Igoma. Nibyo rero niba muri kutwumva neza 5/5 ntabyo gutinda, reka duhite turebera hamwe amakuru azindutse avugwa kabisa. Muri aya makuru ndahita mbabwira ko Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka 2001 kugeza mu mwaka 2019, biragaragara ko yamazeho igihe kinini cyane kuri uyu mwanya w'ubuyobozi ari perezida kabisa. Iyi myaka yose rero ni myinshi cyane, ni umuhanga mu bijyanye n'ubuyobozi. Ndahita mbabwira ko rero uyu nguyu nyuma yo kwitandukanya na leta ya Congo, ubwo ndavuga ubuyobozi buriho perezida Felix Tshisekedi, uyu mugabo Joseph Kabila akaba yamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane na leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo ni perezida Donald Trump amaze gutangaza ko Joseph Kabila kabisa yafatiwe ibihano bikakaye. Turaza kugenda tureba impamvu mu by'ukuri uyu mugabo Joseph Kabila leta zunze ubumwe za Amerika zaba zamufatiye ibihano. Ese ni ukubera iki mu by'ukuri? Ndahita mbabwira ko impamvu Joseph Kabila yafatiwe ibihano bikomeye cyane na leta zunze ubumwe za Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko kuva uyu mugabo yava ku mwanya w'ubuyobozi ndetse yakitandukanya na leta iriho majingaya, yahise atangira gutera inkunga ikomeye umutwe wa AFC M23, ndetse leta zunze ubumwe za Amerika zinatangaza ko ngo bamufatire ibihano ahanini ari uko yimukiye Igoma akajya gutura yakegera M23 neza. Bahita banatangaza ko kugira ngo abegere rero ari uburyo bukomeye bwo kugira ngo abashe kubabwira uko iki gihugu giteye ndetse anabigisha politiki yuko bagomba gukomeza kurwana. Mu gihe rero Joseph Kabila we yatangaje ko ibi byose ntaho bihuriye no kuba yari mu Igoma. Yamaze gutangaza ko Igoma hafite inzu yahaguze yewe mbere yuko anitandukanya n'ubutegetsi buriho muri Congo. Avuga ko rero gutura Igoma cyangwa se kuba yakimukira Igoma ari uburenganzira bwe nk'umunyagihugu nyine, kuko yavukiye ahangaha i Congo ndetse no kuhatura aho yaba hose n'uburenganzira bwe. Ibi rero bikaba byakomeje gushekesha uyu Kabila ndetse no kumuvugisha byinshi, ni mu gihe urukiko ndetse rwa gisirikare rwamaze gukatira urupfu Joseph Kabila adahari. Ni mu gihe rero Joseph Kabila rero imitungo ye iri muri leta zunze ubumwe za Amerika yafatiriwe, yaba ifatika cyangwa se idafatika. Leta zunze ubumwe za Amerika mu bihano bahaye Joseph Kabila bamaze gufatira imitungo ye yose iri hariya muri kiriya gihugu. Ubwo harimo amabanke ndetse n'ibindi bikorwa remezo yaba afite hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri aka kanya ari mu bihano, ibi byose nta jambo na rimwe abifiteho, ntago biri buze koroha habe na gato. Mu gihe rero Joseph Kabila we yamaze gufatirwa ibihano, murabyibuka ko mu mpera z'umwaka 2025 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda abagiranye amasezerano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo Donald Trump yari umuhuza w'ibi bihugu byombi, ni mu gihe u Rwanda rwasabaga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarekura ndetse ikareka no gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Naho leta zunze ubumwe za Amerika nazo zigasaba u Rwanda gukura ubwirinzi ku mipaka ihuza iki gihugu ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe u Rwanda rwo rwavuze ko igihe cyose FDLR itazaba iri muri Congo, u Rwanda narwo ruzakuraho ubwirinzi ku mipaka. Hano rero ndahita mbabwira ko nta na kimwe kirajya mu bikorwa neza kubera ko ari FDLR iracyari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi leta ibasha gutera inkungu uyu mutwe kandi uyu mutwe urwanya u Rwanda. Ari mu gihe rero u Rwanda narwo rwakomeje gushyiraho ubwirinzi budasanzwe. Reka tuve ku Rwanda gato twongere twinyarukire hariya Igoma. Mu gihe rero AFC M23 yo ikomeza kuvuga ko indege za drone zitagira abapilote zikomeza kugenda zirasa hari Igoma ndetse zinatwara ubuzima bwa benshi. M23 yavuze ko igomba gushyigikira ndetse no kurinda ubuzima bw'abasivili
abasivile yewe ikanarinda ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abanyagihugu yewe n'imitungo yabo. Ahangaha rero M23 yamaze gutangaza ndetse no kuvuga ko mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 ivuga ngo wari umuvugizi wayo Colonel Wiringoma yishwe n'ibitero bya drone byarashwe na leta ya Kongo, ndetse banatangaza ko hari n'umugore w'umufaransa mu by'ukuri wari ushinzwe ni imibereho myiza y'abaturage. Si ndi gukura neza ariko murabyibuka ko hari ibitero bya drone byakubise amasasu hari Igoma mu by'ukuri bikabasha kuhitana uyu mugore w'umufaransa. AFM 23 yo itinatangaza ko nyine leta ya Kongo yo ikomeje kwishyiraho amasasu ubutitsa, inavuga ko nta na rimwe rwose izigerere kura ubu butaka yamaze gukaba. Kandi ikindi n'ubundi umutekano ukomeje gukazwa Igoma aho ahagenzuzwa nayo 23 hose, kandi abagera ko Masisi ndetse no mu bice bya Minembwe n'ubundi umutekano ukomeje gukazwa. Ni mu gihe mwibanga rikomeye cyane mu byo mutamenye leta ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda yataka bikomeye cyane AFM 23, ariko nabo ingamba bakomeje kugenda bazikaza ubutitsa. Abasirikare bari kumenwa umunsi ku munsi, bamwe baravanwa Igoma berekeza mu duce twa Minembwe ndetse na Masisi. Hano rero ibi nibyo mbabwiraho. Tunyarukiye mu Burundi nanone duhashyira amaso naho ndaza kubabwira ko ingabo z'u Burundi zikomeze kwikocinga ndetse no gutyaza intwaro mu rugamba rwo kushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Barabikomeje ndetse bananarimbanyije, ni mu gihe perezida w'u Burundi nawe akomeje kubatera inkunga ikomeye cyane, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri nawe akomeje kugenda abishyiramo imbaraga nyinshi cyane, ndetse n'intwaro yewe bakomeje kugenda bazegerana ku buryo ngo mu minsi mike cyane barabamaze gugaba ibitero muri Kigali, nubwo inama bakomeje kubagira batakomeje kuzumva neza. Ariko nyamara perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we akomeje kugenda yiyegeranya ndetse yegeranya n'intwaro muri uyu mugambi mu by'ukuri afite ku bufatanye n'igihugu cy'Ububirigi. Ndetse we bamwe mu basirikare b'u Burundi barimo ngo bariteguye, baranatangaza ati ahubwo bari kubatindira, ati muri kudutindira kubera ko twebwe muvuze tuti tugende twahita tugenda kano kanya. Nibyo rero bakomeje kugenda babashyiramo ndetse banabigisha cyane uko bagomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero gusa icyo nakomeza kubabwira, u Rwanda ruratera ntiruterwa. Nta muntu n'umwe wagerageje gushotora u Rwanda ngo bimuhire habe na gato kabisa, kuko n'ababigerageje bose ntago uyu mugambi wagiye ubahira. U Rwanda bazarutera mu nzozi no mu ndoto, naho kubikira mu bikorwa byo ewana kirazira kikaziririzwa, kubera ko uru ni u Rwanda.